السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردبتو تاب دياب أكم جرت النجافة يا خيسني إدوتنا الدم أرى أكاتا واي لكويسا أكيس إنجل عم بني يوم موبايل لم بدي لكويسا كيس إنجل عم بني كإيميل ردي فتني سنجر سيسا فيديو تنا هنگا روماتي هردفان سنينجا غرو سندو أبدي أب سبسكرايب قدو إن دقتنا سنينجا سنتني أبدي أب سبسكرايب قدو نرام فتنا لكويسا موبايلا خيسن قبدن فكينيا فكانت أما لكويسا موبايلا على خنان قبدني أما تانغ فدتاو كيسن جلام بني جوالي بدوس جوالي فورمات تاوس وهندنو سنجلا يو بدنيس جوال هاريرت وقا إيميل بنتن أكا لكويسين بن قروداف لكويس جوال الراقبدن يو شريار الراقبدن خرا إيميل خيسانيتي دور فتني يو جوالي بدل كيسن جلام بن نكا قوتنين سنجرسا قرو خنرا إيميلي إرانفتون قبدن إيميلا في باسوردي إرانفتون قبدن إيميلا في باسوردي يو خير إرانفتن تاتي walumaanuu bada jechuudha. Saniifuu akka iimeelaa fi paaswordii inni irraanfanne gamanumaan isinitti dhaama. San dura san booda eegan gorsaan kan isinii kanne booda ni dhuftanii kontaaktuma seentanii jechuudha. Kontaaktuma irra dhooytanii kontaaktii irratti yeroo dhooytan akkanatti isinii dhufa. Kanarra dhooytanii kontaaktii qayyoo kanarra dhooytanii. Egaa isarra dhooytan lakkoofsa jiru akkanatti isinii fidaa jechuudha. Hoggaa lakkoofsa jiru akkanatti isinii fide moor kajuu jawaala irratti barreeffattanii qabdan yoo shariyaa irratti barreeffattanii qabdan haala kanaan isinii fidaa jechuudha. San booda moor kajuu kana dhooytanii as jira. Moor kajuu kana dhooytanii jechuudha. Dhooytan booda haala kanaan hoggaa isinii dhufe import or export kajuu kanarra dhooytanii jechuudha. Kanarra dhooytan import or export kajuu kanarratti isa kanarra kilik gootanii jechuudha marra takka. Eega marra takka isa kanarra dhooytan booda haala kanatti isinii fida. Shariyaarraa kara jawaala shariyaarraa kara iimeelaa oofuu feetammoo shariyaa tokkoffaatirraa immoo lammaffaatirraa immoo sadeeffaati isiniin ja'a. Amma fakkeenyaaf yoo tokkoffaa tanarraa oofuu feetan tokkoffaa tana tuqxan. Yoo lammaffaarraa oofuu feetan lammaffaa tana tuqxan. Yoo niif immoo jawaalarraa oofuu feetan kana tuqxanii jechuudha. Asillee inni jirti storage deebitanii amma fakkeenyaaf anamma shariyaa lammaffaarraa yoo tokkoffaarraayin import godhuu fedhaayinnu import godhuu fedhaayinnu jee kananiin tuqa shariyaa takkaffaarrattiin tuqa shariyaa takkaffaarrattiin tuqa akkanan naa dhufa hogganaa dhufe eeysarratti dabarsuu feetaa jala lakkoofsa gartee sila wanirraa qabdu san eeysarratti dabarsuu feetaa jala telegiraam irratti dabarsuu feetamoo meesenjeri irratti dabarsuu feetamoo telefoona irratti irraa dabarsuu feetamoo eeysarratti koppii irraa godhuu feeta jedhu waatsaap irratti moo iimoodha moo akkanatti addaan isin garsiisa. Kun hundi hin dalagu warra lakkoofsaan dalagu eksiidha kanneen hundinuu jiimeela irra buutanii amma fakkeenyaaf amma jiimeela kanarratti kilik godhaa jechuudha. San booda jiimeel kajuu irratti kilik gootan googil kajuu irratti kilik gootanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf googil jiimeel irratti godhee isin garsiisa irrattiin dhawa wayitaan irradhe akkana fidaa import amma yeroo dhooytanii import kajuu kanarra dhooytan fakkeenyaaf shariyaa tokkoffaarra oofa import karaa jiimeelaa godhuu feetanii shariyaa tokkoffaa yoo ta'es lammaffaa yoo ta'es irra dhooytanii amma fakkeenyaaf shariyaa tokkoffaarrattiin dhawa import shariyaa tokkoffaarratti booda select all godheetumaan dhooytan fakkeenyaaf shariyaa tokkoffaarra import godha import karaa eeysaatti import goota jedha fakkeenyaaf karaa iimeelaatiin abdii app irra dhooytanii amma fakkeenyaaf jiimeel kajuu kanarrattiin eegan shariyaa tokkoffaarra deebada select all godheetumaan kan irra dhawa san booda alaatul fudhate jechuudha. Jiimeela eeysaatti import goota jedha amma fakkeenyaaf karaa iimeela keessa isin seeneeti jira jechuudha. Jawaal formaattees isin jiimeela banannaan import godhuu alaatul jawaal takkaan irra dhawa keessa isin jira booda alaatul fudhate jechuudha. Jiimeela seeneeti subscribe godhuun keessatti viidiyoo jiimeela keessa isin seeneeti ilaaltanii jira jechuudha. Jawaal formaattees isin jiimeela banannaan barattan jeetiin abdii qaba. Jawaal keessa isin jira jechuudha. Dagatina akkasiis abdii subscribe godhuun dagatina viidiyoo tana hanga xumuraatti ilaaltanii yoo hordoftan taate irraa barattan jeetiin abdii qaba.
subscribe godhuu hin dagatina. Galatooma.